قۆناغا هاتنê ya xuleya Sûriyê dest pê dike. Tîma Amûdê gonûnertiya Rojavayê Kurdistanê di xuleya Sûriyê de dike, bo vê qonaxê xwe amade dike. Berpirsên tîmê dibêjin ku amadekariyên wan di astek baş de ne. Lê Yekîtiya Werzişê ya Sûriyê alîkariya wan nake. Nemaze duwarê maddî de. والله زحمتي ما برن بس زحمتي إيج يعني حل جوار هنا وك مادة هبة و يعني مادة وملاعب جمر لازم أرض يعني ملاعب الجمع أنا العمودي بيدا نابن يعني عمودي قش بملعب Piraniya lîstikvanên Tîma Amûdê profîsyonal in û ji berê ve beşdarî di xuleya Sûriyê de kirine. Lîstikvan dibêjin ku dixwazin bigihêjin asta herî baş û bibin tîma yekem û ev yek jî hewcedarî rahênanên berdewam in. Ji ber wilo Tîma Amûdê geşbîne got encamên baş bi dest bixe. ما سوز داي هفدو انه هو مباراه مفصلي البيشام وما يبجي هذا يعني تشت جمع هب براستي جي اداره قال لك مره اري كارن مره تقصير نكرن مال سرما ام الملعب تشتي سر خبكن وبراستي جي توفيق جبا خدي ام تشتي سر خبكن وفي مباراه وقت بيج مره مفصلي نادي عموده ام براستي ايتاوي او كبره بحمي مجرب مبروك اي بخسر هارد لاك جيري Niha Tîma Amûdê di xuleya Sûriyê de di pleya yekemîn de ye û dixwaze derkeve asta profîsyonal. Çend lîstik pêş wan mane û dê pleya herî baş bi dest bixin. Li gel wê jî Tîma Amûdê ya jinan heman encam bi dest xistine û xuleya Sûriyê di asta yekemîn de kirine pelên xwe yên serkeftinê de. Ekrem Salih Kurdistan 24 Qamişlo